Shubor nakaslem jong unong san Hima. Hagaway ka jinja tingku kali mendak step hagasurak ba National Highway 6 hakat armer bernihan. Uwei unongnya kali Alto ula Khlad no Hashen kadba arngut ki basyong hapo ka Toyota Innova kilangat hagajing Mynsaw jur. Kadkum katulong kubor bere ulum le thu ba te jinja kade hagapor kumbash posh teng minstep. Hak ba katiga kali Maruti Alto kebadan new number ML10C hanyo not kandai sal. Kadba kadang kiyo syagithan bernihat hapadeng kajing penherstat ke bapalat. Kalau Leit ban jam na silyang jong ke surak ba Leit ban Tynrah bet yang ketiga Toyota Innova kebadan new number ML10 S not Uwei kebadang ya na kaliang ke bapersya. Layu jing tip ru ba unongnya ketiga kali Maruti Alto udai ubalatip kerteng kumu Helen lingdo bar udan tang marway hapo ketiga kali kadba yang ketiga Toyota Innova kadai kebalanya adu Manish Kumar Jha ringkat bar arngut kibriu ki basyong hapo. Na kaliang kipulit kathanat ki belawan poi marmar tang mariatip halor ketiga jingja kila penkit no ayuti unongnya ka kali Maruti Alto shabernihat CHC haba ki doktor badekmi kila penbena bola deban Khlad hashwaban poi shakajakai jing sumar kadba ki arngut ki basyong ha Toyota Innova ki bela Mynsaw jor le penkit no shakajaka ajing sumar hanong ba Guwahati. ये दीवार में पार